Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipakolingi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bangki ibu. Alhamdulillah. Iya. Apa? Oh Pak, saya bangki. No. Namo taindo ipa ibu ya koto seha alhamdulillah. Daripada bude itu deh na tawala, kira-kira mbo itu tapilih. Taindo tapi to seha daripada bude itu na tawala sampai itu tapilih. Ya. Tayo nga po pilihan na. Ya tu makasing usas Buddha itu doi na tu sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Sehat itu penting Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Itu sehat penting itu. Melo kilo mata sia tu sehat apa? Melo kilo mabarjama tu sehat apa? Makanya riwayat taseha gaspol memang nih. Ya. Riwayat taseha lumiman naki mata sia ang kasit diwat tumatu Pak Ibu. Balibolata na matasia jauh menjadi kulil matasia. Kenapa? Karena kita sudah dalam keadaan sakit. Itulah sehingga kata baginda Rasulullah makanya Nabi ta'ib tanim hamsan qabla hamsin. Jamaah na masih nurul jannah salopi nasa Nabi ta. Pati guna neman ni 5 sewa-sewa sebelum datangnya 5 sewa-sewa. Salah satunya yang dimaksud oleh baginda Rasulullah, wasihataka qabla sakamika. Pati guna neman ni sehatmu diwatun na di pamumalasan na sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo neman na kimabarajama parwatu ta seha. Ang kasi diwat tumatu. Tangkalinga man yun na pabangi parobi na pong Allah Ta'ala. Allahumma Allah na panakimilo lumabarajama tapinjo menadikulle pa sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sudah dalam keadaan sakit. Riwayat tasiha lumi manaki bantu ya ko hijame masigita lumi manaki wasendo okor. Kasi diwat tumatu pa ibu yang kalinga manipu imong. Melo tu dijama tu anu manarana tu masigi. Lumanaki yung lamajama-jama tapi di na nayulle pa ibu nasa magi malasan ni makanya lebih mana ki bantu-bantu Pak Witero masih kita milo jamu Pak. Opa. Matin dah coba Pak. Tapi helat tu kita tesya ka matasi ya. Ya. Ya tesya ka. Namatin dari itu Bapak. Iya 40 menit ni 40 menit atau apa aja mau. Iya, kali semua matin roh. Iya insyaallah. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja tapandangin ting itu dat-dat ta iya wandi pai. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang melangkahkan kakinya napajok kaya je na lokurisi dion roh. Pada-padan na jokka-jokka na je ta lokoi pai we. Sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Maka dia Nabi ta iya na tujokka-jokana aja talokon orang ini yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masyaallah. Yang kedua, apa tunasangan Nabi ta pa ibu? Barang siapa di antara umatku na salawi bolana niya na melo ilo maringkalingan na siya agama. Niya na melo ilo maringkalingan ta siya. Maka day Nabi ta apalan na umaku itu tudat-tudan na. Maka day Nabi ta paday apalan na tudat-tudan na umaku itu kumasampajangi sisa burakaan na. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo Bu. Pura maki masam paja sisa burakan. Pura maki masam paja sisa burakan. Opa. Opa. Mengapa tuh apa nah? Ada semangat. Kurecas ini.
dia kusing ako sa lupi, ibu-ibu matumi ka makanjat chas na to, apakah? Iya biasa saliwa tu pak, urane itu, oi, opa, oi, ya apa di salupi, opa, masya Allah, opa, ya, kurang lagi masam pajasuna sisa burakana. Aja na pak, kabelia pak dia lagi pak, sebelum dan sesudah sholat saja pak, nama kawatangi pigau betul, maksud saya pigau. Angka menato je jamaah apa ibu lo masam pajang, pura mi matoni na putar sandalana na pangulo yolo mi matoni, iya deh, itu kagak ko salo bibade, itu kagak, apa imah? Wih, napa assalamualaikum imangnya lo atau assalamualaikum warahmatullah. Kiki ni pintu ki madekanai. Ang kami manto je jamaah Pak. Alhamdulillah, tudat Taiwan ni Pak Ibu, masya Allah. Padai aku temasam paja sunnah sisa burakana. Ini yang istimewa. Jadi tahu kita pandang enteng Pak Ibu. Iya. Bahkan apa kata baginda Rasulullah? Iya na tudat Taiwan ni tudat kami na napuri pun Allah Taala. Sakiriona pun Allah Taala no bi malekana. Kan? Maiko, malaikat, kat. Angka tu atakku eko salopi si depi na tu masjid Nurul Jannah salopi si puluh-puluh itu maringkalingan na sa agama na sa Allah Taala no ko sabi malaikat masya Allah tudat Taiwan ni pa ibu nasa bibi malaikat na pong Allah Taala. Alhamdulillah. Di nasa bibawang malaikat tapi nailaduang ki malaikat pa ibu. Apa tuh nasangat tuh malaikat, ya Allah, jangan engkau biarkan hambamu meninggalkan tempat duduknya itu ya Allah sebelum engkau ampunkan segala dosa-dosanya, amin ya rabbal. Masya Allah, anjo patut salah itu kan rata ibu obesti anjo patut salah itu kan rata anjo pak Puraya dan pengin sini ada satu kau Allah Taala, inilah yang istimewa, yang terdebes di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa itu cara mai pa ibu ya lemo itu. Ya. Ina tu na biasa ang katayo bioko benina lumatas ya. Opa sangat tu laki mengapa ko? Ito lo matasi ya di bola ni anu ilali. Ay, ikita mo. Yale mo ditutuli na pautos tas sila pa kulikuli iya kota niya surugan narak nanakon jadi bude itu kagak ko sa lapi maka di ini na tolong nanje ay asala na mo ka ko sa maka di ini si puji ko ustaz besti te bayo silang jamain nila kanaw ito pa ipakuli-kuli nga kilagi na malilok ito soding, apalagi aku deh, dito guys yang soding aku dito guys mondre, wangkah, tayo nilo dampang maraja, iya ni pindah ya ni robe, ipa koli yang gitu lagi nording, dito guys yang, tayo ngaji, salah tahu buka ngaji, asya. Akadai paji pengaji nurding ngain jauh mo na kopi kutus tasa terakhir mite pertama dengan terakhir teko. Tayo pa ipakuli-kuli niya kilagi na malilo ki. Iya agama ipakuli-kuli memang pa betul. Nabi Nuh kenal Nabi Nuh. Sesiki makada kenal. Pangkato tahu pura kota na kenal Firaun nasang kenal sa makakau. Melok ka masiga madyaku. Ang keluarga na Firaun teh. Masyaallah. Nabi Nuh alaihi salam. Asrara tu na tahu madawa pa, asrara tu na tahu menceramah. Apa tu judulnya? Mesami. La ilaha illallah. Hai kaumku, jangan engkau sembah selain Allah. Wajan nasi la ilaha illallah wa la tusyrik billah. Aja padu Allah Taala. Wajan nasi la asrar.
tahun Pak Ibu. La ilaha illallah. Siya gamit macio Pak. Dalam riwayat dijelaskan kurang lebih miasirah puluh atau macio ko na binu. Itu artinya setiap 10 tahun si dimito macio. Jadi mawatan memang itu maringkalingai ceramah Pak. Tapi tayo jamaah na Masjid Nurul Jannah, Masya Allah. Ini yang kay hadiran lang ini, yang matulun nandang ito lo masampajang isa. Iya. Matan raja itu Pak, ya kumega itu jamaah na masigi Berarti, satu, makanja ipanitiana. Iya. Ya kuang ka masigi makanja Pak. Pertama yang dipertanyakan, panitia na pasti makan jateh. Yang kedua, ya kumelo kimaya ka jamaah Pak Ban na masigi. Oh, yaron na Pak Ban na masigi. Boy, Pak Ban na tu masigi itu ngina. Wah, kanja. Bakar ka pasti wajah ka. Aja. Oh. Makan dia Pak Bang. Iya ko makan dia Pak Bang pasti may kajamana masigi. Tapi tegare iya ko ang kamasigi Pak Ban na Pak Yolo Yorena na yaban na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya ko ang kamasigi pa makin. Maduro to yung ana. Apalagi ko subuy. Antara tumelo matindo na tumelo lo masampajang. Iya ko paban na majan. Acala tu ayrum binana. Makanya jamaah aban na kumayo kamatindro. Tapi ako parang na ipabangin. Wah, Masya Allah. Kanya Pak. Iya, makanya Pak bateron ako. Ay mo. Pada mo sa di kukuki wakka. Aja na makawakka na. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurangi pengayang kanya to Pak Bantay. Yang ketiga papacin na masigi. Ya ko angka masigi. Nadega ka papacin na iwaja ka papacin po. Kerjasama memang ko kuita kerjasama na jamaah na Masjid Nurul Jannah insyaallah. Ya ko makanja si pulungan na tawo si dia masigi papacin itu masigi tay masigi. Nang kami mato dia masigi salah suidu kita cicca sikay. Iya Pak. Maka ati eling bro ko pura masampajang. Iya. Yang keempat iman na masih kita. Iya. Ya ko ang kaiman ya si puluh-puluh ijilo alena po iman. Berarti paangkat to masigi na mo iman na dito na makata si sele-sele tao. Iya. Ya po ko yang kamatatay mata pa ya. Iya ko makanja ni pabangi makanja to ni mangi. Apa cito ni pare masih gitu. Luar biasa Pak. Ya. Igaji mo ki ko pima igaji ki. Igaji mo ki. Dek. Wala kadarnya igaji mo to ki. Beda tuh imang gaji si bode na gaji beda ini. Melagi mang kalingay imang gaji ide na gaji. Imang gaji na jolo ko pang kaki. Napay makata beri makan jam imatun yang kaling Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Maka di jamai Masya Allah. Pada mau jasa di kuku kiwaka. Tapi iya ko imang dia na ngaji. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka dia namanya amin. Apa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jangan memandang remeh hadir datang duduk kita di tempat ini Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ini dulu yang pertama. Iya. Motivasi supaya setiap engkau majelis taklim hadir ki. Sebab kenapa? Iya tudat Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Napuri pun Allah taala kon ke 10 makoy maring kalingan nasi agampai. Narampe ya na pun Allah taala. Iya. Makanya itu tak siai tanya untuk tomatewe tapi Pak Ibu ya. Iya tu tak siai tanya untuk tomatewe tapi untuk ini tu tuwe barasa rekon mengangkat kisi paringarangi. Ustaz, apa pun naruntu tu tomate. Semua kebaikan yang kita dapatkan malam ini yang ngaji yang ibacakan ipati insyaallah matu illa doa ngi tetap payapalan nalo korealena almarhum palalli didoakan atau tidak diniatkan atau tidak Pak Ibu sidang nyaman dimuliakan Allah tetap masolo apalan nalo korealena almarhum di alam kubur ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sidang nyaman dimuliakan Allah. Tahu Pak Ibu. Ang kasi di waktu Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub kenal. Nabi Yakub alaihi salat tudang ya kobolana tako angka manhataw makato pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina itu nasa ngaya aku. Lain nabuka pintu na Nabi Yakub. Ternyata yang hadir di depan pintunya adalah malaikat maut. Insya Allah. Semua Nabi dan Rasul Allah taripai. Semua Nabi dan Rasul Allah bersahabat dengan malaikat maut. Termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wat di mau bicara si malaikat maut. Si takabur ka si malaikat maut. Apa tu nasangan Nabi Yakub Jadi malaikat maut, melo ko malanya aku nasinjo pa. Silaturahmi kana mo te. Oh, silaturahmi oh ya. Tano kay ko. Malaikat maut. Tudangi malaikat maut. Dinamita tudan na makare malaikat maut ya ko. Saya harus tinggalkan rumah ini. Angka perintah po Allah Ta'ala. Maka din Nabi Yakub, malakal mo, daw mo jual mo liso. Angka parilawak ko sa lapadaran Sebelum wala nyawaku talungas so sebelum nilo wala nyawaku lolalo ko kasi may pudang ha. Ya, makor jalan cerita naro. Ya, budak lalo ko ha. Talungas so sebelum na. Iya miro ko ilaw malakal mo. Ya, liso ni. Makor, tumas sahabat je. Maka malakal mau iya migaro milau na sanya miro. Oke, 3 hari sebelum milo wala nyawamu Yakub mesti kupudak ko. Labat ni malakal mau. Beberapa puluh tahun kemudian isingkani daw mo namit na sa bawang bila itu bola. Ya setengah na serah. Setengah jam ni. Ngapa? Nabi pa dito pa aja Beberapa puluh tahun kemudian Pak Ibu sidang jamaah dimuliakan Allah angka situ maka to pintu. Assalamualaikum. Maka dia Nabi aku talungas somanite. Pada saat dingirong kay malakal maut. Lain nabuka pintu na betul yang hadir adalah malaikat maut. Maka dia Nabi aku jadi talungas somanigaw muruku malakal maut. Nasangat malakal maut. Ay de. Natambay ka po nga natala na sa de. Jadi makukuwi aku melok ka mahala nyawa. Masya Allah. Seorang nabi Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu. Seorang nabi. Nabi. Ibu. Nabi. Iya. Seorang nabi Pak Ibu ada ya komal kalmo apatah lagi di rupa tahu Pak. Halina Pak almarhum teman-teman palali deh. Bahkan sampai-sampai yang kasibuan nama galung jo na percaya sa mga mati na iya mati na baru-baru ka si runtu iya mati ade di natappo Pak Ibu sidang jamaah dimuliakan Allah. Si Ibuan nama galon na cerita ng manitun na kajara manitun anak na. Iya. Okay. Iya. Na cerita na sa majamin na sa dingo ko galon na. Din nalulay kasi maka di. Iya tahu na ro. Ito ba?
Kang nasa mendadak Ustaz. Iya. Seorang nabi lagi, Nabi Yakub, Pak Ibu sidang jemaah, dia bilang, tapi apa Nabi Yakub sebelum dicabut nyawana, mapangewa mo idolo si malakal mau. Makanya Nabi Yakub, dia gaji pala, napura kisi janji. Nah, tahu sahabatnya. Malah dia gaji pala, napura kisi janji. Maka talungan sebelumnya lemah nyawa aku, mau pulang nggak? Lemuna nyawamu. Wah, cairi malakal mau ko Nabi Yakub. Tahu sahabatnya? Apa kata malakal maut? Iya na mencajak guru Allah kuri di mana pai jamaah na Masjid Nurul Jannah salobi pai. Tabe tangkalingi. Maka dari malakal maut Yakub, tudak ko. Tudangi Nabi Yakub. Ya lenni pasang-pasang aku malakal maut. Yakub, iya rawatut tasiruntu biasa Yakub. Makan jamu pi bolon nabi luamu. Maka kalau aku karecang ini makan ni ulummu. Itan capikmu, makan janggokmu. Oh, puta ni tabi lu atamu. Caming negara lu memakan waktu tasiruntu biasa makan jamu pi bolon nabi lu memaku ke magna sai. Megan ni putih we na iya bolong. Apa kata malakal maut? Siaga ni etana maputih biluamu ya kum nasangai may tami mataw mi. Wey, jangankan 3 hari yang engkau minta wahai saudaraku beberapa tahun yang lalu. Engkau nalo pudangi dek mimujapui nasa malakal maut. Insya Allah. Oh ibu, oh besti, maputih mi itu bilua, maputih mi, patampa na malakal maut. Ya, nasa Meri. Oh, daw kita sa Meri. Napuji la ada malakal mau kana sa Meri teulun. Apalagi kota pirang ini mesti. Napuji malakal mau kota Mapirang. Dito kota Mapirang ka. Jangankan 3 hari yang engkau minta wahai saudaraku beberapa tahun yang lalu. Engkau nalo pudakkunya. Dek mimujapui. Ini yang pertama. Yang kedua, Yakub, iya rotut tasiruntu biasa beberapa puluh tahun yang lalu. Makan jak ngopi jijik na isimmu. Camini ngare bako kiri. Camini ngare bako kiri isimu mahagan niya tay. Sipumi. Siaga ni etana sipo isimu ya kuna sangai maitami. Jangankan 3 hari yang engkau minta saudaraku beberapa tahun yang lalu. Angka nalo pudakku. Dek mimujapui. Masya Allah. Oh pak. Oh pak. Oh pak. Jadi kumapute ni biluahe tabi si ponisi 2 ni patampana malakala mau. Diba? Iya kumapute ni biluahe si ponisi melomopi majoge-joge kuan ka elektron angka tayat-tayat. Dito ka ako sa lobby, dito ka. Dito ka. Mega? Alhamdulillah. Tadi tayo mo na yung maparengar nga bunda. Iya. Ustaz, dilarang aja berjoget, saya tidak dilarang bunda. Tapi memperlihatkan kemuliaan tubuh di depan dan bukan muhrim. Dosa lupuh. Ayo. Oh mesti memperlihatkan kemuliaan tubuh di depan dan bukan muhrim. Dosa lupuh. Jadi Ustaz ya kotomelo joget, na stress kita Ustaz berjoget di depan suami mesti, di depan suami. Bahagiakan suami bunda. Mengapa ya? Iya, berjoget di depan suami. Barang siapa seorang istri yang senantiasa selalu membahagiakan suaminya. Iya ko mati, iya makun rayu. Tadahulun al-jannati bisalam. Bebas memilih pintu surga mana saja bunda-bunda aku memasuki. Apa? Makanya aku lisuki matu. Kunci palai, kunci kamarai. Cungkil balik di depan suami. Iya. Oh mesti rahasia naurane bunda ada di mana? Ada di matanya. Puaskan, bahagiakan matanya. Iya.
Njoo mo to nakakita-kita. Di, pwede? Pwede? Puaskan matanya. Ya kuna poji milakay tamita makumre sexy kyo ko mulai. Iya. Cuma aja tuh si seksi kimelo kilo masigi ako to joka makuman itu tahu. Ya kuna poji milakay tamita makumre pakai baju SMA, aliki baju SMA. Tapi ako to ni bola tatapake. Bahagiakan suami besti. Pada hulunal jannati bisalam, bebas memilih pintu surga mana saja, mudah-mudahan aku masuk. Itu lisus ya, lupa gak masih amat. Jadi makanya malakal mau Yakub iya biasa tu tasirunto iya ko joka ko di ko lari iya ko melo ko matindro kumba bawo mi alay makko ko maaga ni karena sai jo mutar di kulit tindo ko jo puna di uru itu GPU tu kali ni Europi minyak gosok nak pakiwat di matin. Apa kata malakal maut? Patampah ko na ito. Oi bu, habis di Pak Dimi tulak ka? Pak Dimi, patampah na malakal maut to. Iya. Jadi aku ang kamanan dia Pak Etabe, Oba, iya ko ang kamanan niya tabolay he, puta ni bilwahe, si polisiye, pa di mana ni tukale, na di mo patolo masampalan, hey, Oba, kami natatajang. Ang puta ni bilwahe, puta ni Chapi, puta ni Janggoy, di mo patolo masampalan, kami natatajang. Ito maparengar ramay. Iya. Nasangan kamu tumatu agang kamu tumatu mumati. Yali miro na tangan kamu tumatu. Aja na yang mupamuan mupangan musurule la masampajan ang kamu tumat miyo. Kamu tumatu musojo mumati. Hindi mo masampajan pay paringarang iki. Tayo pa yung silang jamain dimla. Loki masampajan pa. Persoalan diterima atau tidak, tanya urusan ta. Lo mana ki masampajan? Wah ya mo tu sa sanjo padalo dia pala itu baca-baca na tu sampajan. Tabi pa 5 miwajib po kutulala na sampajangi. Tanggalin ngayon? 5 miwajib po kutubaca-baca na sampajangi. Yang pertama adalah Allahu Akbar. Tapala mana mo kapang niya? Ya ko ditapala ay buntutungan nito. Yang kedua, yang wajib dalam baca-bacaan dalam sholat membaca surah Al-Fatih. Ya konjo tapal Al-Fatih alhamdulillah silampe-lampe mo itu. Ya. Ngairil maghdubi alaihim walad. Yang ketiga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat bersolat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima makbarasallallahu tahu lo kiri sunnah mi itu apa? 5 mi Allahu. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapala mana mo ka bro? Bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melo sigi papunjoki wi Allahumma salli ala Muhammad. Degaga sayyidina na. Jadi aja si negara-negara sayyidina mi melo sigi mapangiwang. Ako masigi asa salawa poko tu ko mo paki. Namu degaga sayyidina na para mo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melo kisisami Allahumma salli ala Muhammad cocok mato. Sallallahu alaihi wasallam salawat mato sangan natu. Sallu ala nabi salawat mato sangan natu. Sallu alaihi salawat mato sangan natu. Bahkan salawat kami nama poncoe ita puyasan na nabi ta Muhammad. Barasal laki assalamualaikum warahmatullah. Madeni lo kiri sunnah ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Ya kon jota pala da kita daw mo. Sunnah ni. Daw mo. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya. Ono dol. De sigaga pangupu kullu ta pala daw mo. Sunnah ni. Kullu. Kullu ada kullu sunan nas. Ya kon jota pala daw mo. Sunnah mi pa.
Langsung nakiroko, baca-bacaan sa sunnami. Bangkit dari rokok baca-bacaan sunnami. Sujud ki baca-bacaan sunnami. Bangkit dari sujud baca-bacaan sunnami. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sunnah ini baca-bacaan. Tapi aja tuh si mas sampah aja ki. Sunnami. Masuk na yun namun jo tabacay. Ay siya tagay sunnami. Masuk na namun tabacay. Ako masuk na ro. Tabahan eh. Yang ketiga bersalawat, mau itu dibaca syahada. Kau tamat tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu teh. Wah, ya mutusa semalam pelada. Weh, ya aku deta pale daumo. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu ingo jo tapale daumo. Langsung lagi asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Inilah yang wajib dalam salat, Pak. Yang keempat bersalawat. Jadi kau pura kima syahada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat kami nama mentena terpakai Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Lo kiri sunnah mi, Pak. Kira-kira agak piala sat tadi teman sampahnya. Kumakaraki gara-gara baca-bacaan sampahnya. Allahu Akbar, Al-Fatihah, syahadat, salawat, memberi salam ke kanan, selesai. Wah, ya mau tuh Ustaz. Emang apa kiwa? Yo tuh apa itu ya Al-Fatihah. Mapolo tuh ya potolo ko nari waktu ku dicuna. Tapi hepai. Allahu Akbar joto tapalai. Al-Fatihah joto to sengi. Syahadat joto. Salawat deto. Barsallallahu tahun joto. La buntu. Tapi. Ustaz kalau di mau bawa sembahyang wading. Lo banyak yang berjamaah kau masih gipai. Iya tuh kanjak na jamaah namu dega baca-baca tak apalah tausing lo mana cuma berjamaah kuasi. Itulah istimewanya berjamaah. Namun jo tak baca. Cuma jatuh si kimondrin na kimange. Pasal agama si mange apa ti halagi tentu apa lai. Tala miringi. Iya kok kampanye puimang nyolo, kampatuan mondri. Pokoknya salah kampami puimang. Itulah istimewanya berjamaah. Apa usiran nyamannya melakukan Allah. Namun nyoba apa ketiba baca. Asalat kampani mange kampani. Pokoknya yang nertap. Itarima sampajan na puimang. Itarima manan ni ito mondri. Ulaneme pakunri. Itulah berjamaah. Enjo ditarima sampajan na puimang. Tapi angka sapurane tarima sampajan na. Itarima manan yon na sampajan tapay. Iya, puimang uraneme akunre. Dega gay tarima. Puimang joto ditarima. Tu mane. Di cocok itu mana di? Iya, tu mane joto ditarima sampajan na. Tapi angka tu bene tarima. Itarima mana ni sampajan non nang Tomas sampajan ise. Desi sagage tarima puimang joto. Tu mane joto. Tu bene joto ditarima sampajan. Apa kata baginda Rasulullah? Tatay na tarima sampajan na tan na pungalatala on nang nasaba na jami si bawa berjamaah. Itulah kanjak na kutuma berjamaah pa. Namu de gaga tawi tarima sampajan na ilalan na masigi on nangi tatta ina tarima sampajan atan na pulatan. Alhamdulillah. Tapi kumas sampajan ale-ale kipa makane guru ta 99,9% injo na ditarima sampajan ta. Betul. Gangguan na setannya Pak, mangolo mi matu setannya ya Rab. Puncaknya godaanku terhadap hamba-Mu ya Allah ketika dia beribadah kepadamu. Salah satunya adalah ketika dia sholat kepada syaitan. Jadi tak apa. Itu kan kita perhatikan kan ketemu sampahnya ngale-ale. Ajarannya ngale-ale mak barjama lagi. Tapi aku tengok barjama angkan jaminan na pungulatan. Tapi kalau leta. Allahu Akbar. Bismillah. Boy itu. Bismillah. Angka mau bicara le ahli gitu. Otak mak bicara.
Betul? Iya Pak. Kau lihat. Masampayang tapi sampai di madangkan. Allah. Yo itu orang kalau tapi anak jangan aja. Apa mulai maka takbir na sapa di na iya mana apa aja sampai di na berasa assalam. Wah. Inde di bawah na tu sadel motor. Itu. Biasa ki. Memang puncaknya setan. Belum lagi setan datang meniup mata hamba Allah yang sholat. Godaannya setan yang pertama, dia tiupkan matanya orang yang sedang sholat. Makanya kau temas sampaian Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa ki. Itu godaannya setan yang paling nyata. Dia tiupkan ke mata orang. Makanya rata-rata waktu mas sampajangnya mesti cakar. Itulah caranya setan. Yang kedua caranya setan, Pak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, naburu matangnya. Makanya rata-rata temas sampajangnya Pak. Pura mana Nabi Rasulullah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Merai matu. Biasa ki. Biasa mana ki Pak Ibu? Itulah caranya syaitan mengganggu kita Pak Ibu. Caranya syaitan Bunda, caranya syaitan Pak. Naburungi matang. Supaya tu pura sige lokana lo tahu putih natahang atu na pusti macella tapan. Maganya ko lo ki masampaya Bunda tayo Bunda kota maki masampaya ko masigitan ni Ruljanna iya komita ki makunrai macella tapan daw kita ganggu daw tagang. Karena dia sementara berjuang antara hidup dan mati. Kalau matutu. Itulah caranya syaitan. Ya aku tuh masam padang ale-ale jadi. Masam padang ale-ale kina sa kakero gitu. Allah. Sulorong mo. Masam padang ale-ale ke? Betul. Pakai ke perhatikan je coki lalo aga coki yung katunay coki hayo kadeng he. Pokoknya lagi. Tapi kalau kita berjamaah Pak, namun toma na hipigau, insyaallah tatta ina terima sampai jatuh pun. Itu janji Allah. Jadi lo kita berjamaah, Pak, lo kita berjamaah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia gak tapal baca-bacaan sampai jangan. Lo mana kita berjamaah. Iya, jadi dia gak lasat tak makadam di tumas sampajang. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asirama ni manne. Iya. Mengapa? Asirapi manen jo pa ko paja. Asirapi manen natete kasira. Mangkor masuna. Iya. Tamo ki kala tutit 10? Opa. Opa. Tamo ki kala tutit 10? Obesti. Tamo ki kala tutit 10? Iya ko tahaki pa tahaki bu turan ni melo karewa iya. Maka bela bolaku. Turun lagi. Kasi wangi ko anak baru. Maruay. Tapi pa makare po Allah Ta'ala iya komelo kipahan niya mateange daw kita makutana ko Sandro. Pak dia satu itu ang kataw na mo amatian na Sandro to. Dito ako sa lupi. Nalaw itu Sandro. Sandro kira-kira anjo to patukuan. Mate. Maka day Sandro yaku lagi anjo to pusing. Makanya pong Allah Ta'ala di humutan rin nga matangi tapi tabuk kay korangi nasa makanya pong Allah Ta'ala walikum li'ummatir adul ya tukon anak biasa matuh kamaguru malago Pak iya tukon anak cuma ko takalamin rin sa daku takachilay di nuleno biasa yalat piya din nano
Jadi maka Allah Ta'ala, walikulli ummatin ajalun. Setiap manusia kata Allah, angkana batasna. Ajal itu batas, Pak Ibu. Jadi, ya tuh di sana tuh ajal batas. Tapi ipak bahasa gini kita di, ipak bahasa Salopi ini itu ajal. Mata tian, tapi memang itu jalan nah. Padahal ajal itu bahasa Arab, Pak Ibu, bahasa Al-Quran. Ajal itu artinya batas. Makanya Allah Ta'ala walikulli ummatin ajalum. Setiap manusia angka na batas pura kualengi. Faiza jaa ajaluhum. Ya kona dapin di batas pura kualengi nasa Allah Ta'ala. La yastakhiruna sa'atan. Wala yastakrimun. De nawat dingi pamaju makuto. Pero di nawat dingi pamundur pa ibu siranya. Makanya itu matotay. Almarhum palali nadapin ni batas na. Namu peko gibate na mapuji anak na. Namu peko gibate na mapuji benina. Kamu pa benina? Boy. Oh dia. Namun pikul gibati nama puja na tidak bisa menghalangi keinginan Allah. Magi ada apinya jalan nah. Tapi Pak Ibu sidang nyaman yang bilang terakhir yang kami lakukan pudangi rahasia teh deh. Oh kutu misalu piku pau teh. Aja kita bawa ya. Rahasia. Mengapa? Iya rahasia teh. Ang kasih dia amalan Pak Ibu, insya Allah satu amalan ini mampu menunda kematian. Hei Ustaz, sadar muki gaji Ustaz. Dia gaji paling baru-baru mau itu. Walikulli ummatin ajalun. Setiap manusia angkana batasna. Faisa ajaluhum. Yakun lapin batasna. La yastahiluna sa. Wala yastakrimun. Dia nawading pamaju. Dia nawading pamundur. Mampu saja nang kaya itu menunda kematian. Betul? Tapi ayat yang lain apa kata Allah? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. De nawat di mate si di rupa tahu na sa Allah Ta'ala terkecuali atas keinginanku. Namu nadapi na jalan na. Ya kude pakumelo na sa Allah Ta'ala. Dio to panaw limate. O kuini nasa tepan ritata ang katupak kasiwiyang amalan insyaallah yang mampu menunda kematian. Terus semi tangkalin kami. Amalan yang dimaksud itu adalah sedekah. Maaf nang kau tangkalin Pak Ibu. Ang kasi di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Terus seki. Nabi Ibrahim alaihissalam tudang yang kubolana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu nabuka pintu na Nabi Ibrahim, ternyata seorang pemuda kalolo ang kakulan. Maka dia Nabi Ibrahim, apa tu karya batu nak? Karya yang badai cemoh. Maka dia Nabi Ibrahim agak perlu na. Ya Nabiullah Ibrahim insyaallah baja teti asira melo kakasi kawing kupiminase hadir ki baja. Maka dia Nabi Ibrahim oh ya nak kala. Teti asira, ya teti asira baja ile. Oke, lisun ako. Lisun ni rokaloloy. 10 menit kemudian laban ni rokaloloy. Ang kasih tamak ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina itu nasa ngaya aku. Lain nabuka pintunya. Malaikat Israel hadir di depan pintunya malakal mau. Maka dia malakal mau Ibrahim. Pai je tu ko Ibrahim tu sangan na tu tahu dua mitu sangan na iba si bayi bora. Kamu kero? Tama sahabat je. Iba ni gayron nakalolong ka ko wala mo naro. Maka di Nabi Ibrahim to boleh di pajalele jalan cerita nami teh. Iya to boleh di pajalele. Magai melo kasih bukti baja tete asera apa kata malakal maut. Iba iya nalepak ka ukobolamu saya ingin sampaikan kepadamu maka dayar kalau lede na nadapi umuru na baja letu tete asera sebentar malam jam 8 mesti ucabu nyawana na sa malakal maut. Kita makoro jalan cerita naro. Maka dia malakal mau kita Ibrahim. Semua hamba Allah yang saya ingin cabut nyawanya, ang kamanan ya ko pala limak ko na sa malakal mau. Maka dia Nabi Ibrahim daw mo to cule-cule apa tuh disangat cule-cule na jama-jama ko teh. Lisoy malakal mau, nasa bangka tugas na. Mapikir Nabi Ibrahim kupudang gijaro kasi nanay ko pajalili makadabuti ko masigat supaya mo pira say mo ibutim paru tapi ay daw natayang itete arwawan ni digagi beritan natayang itete 10 2 ni digagi beritan natayang sumo dipagay beritan
tete arwahe le angka si tamakat to pintu. Assalamualaikum. Maka dia bilang, malakala mau si teh. Nabuka Nabi Ibrahim pintu nai, yai ko malakal mau. Mubalay sakit. Maka na ako to tete arwawan di milok ko mal nyawanya na ni jena di pijur na mate. Apa kata malakal mau? Iya na lepas ika okobolamu Ibrahim. Saya mau sampaikan kepadamu ya Ibrahim. Maka dari waktu nanti tete arwawan ni melo kacabu nyawane ro kaloloy tapi natahang ilimanku pung Allah Ta'ala malakal maut jangan mengkacabut nyawanya pemuda itu, saya tunda sampai 70 tahun yang akan datang, kata Allah. Masya Allah, ditunda kematiannya oleh Allah 70. Ibu mesti ditunda oleh Allah 70 tahun. Makanya Nabi Ibrahim, apa nikmat tu nabi kau? Ternyata di waktu nali supole ko bolana Nabi Ibrahim lepang ya ko masjid Nurul Jannah masjid kakak salopi lepang ya ko Nurul Jannah jalan cerita nate iya lepang masjid kakak kalau lewat nali supole ko bolana Nabi Ibrahim itulah sampai ditunda kematiannya oleh Allah. Wadi jadi Pak Ibu sidang jamaah dimuliakan Allah pura mana ni mendre asat tau koliman namal kal mau tapi bang matin doy. Nanikmati cara maku pakat tuh. Wadi jadi papura ni mendre asat tau kaliman nama kalau mau. Wadi jadi, baik bang. Wadi jadi pura ni mendre asat tau kaliman nama kalau mau. Tapi masih dekat kau masih gie, mapideja ni kau masih gie, ditunda kematian tuh. Mapatama kidui dua sabu kau masih gie. Maka dia pengelatara, malaka. Dah mau jalan muala itu jamaah tu Nurul Jannah salopi. Mengapa bang? Saya tunda kata Allah. Siapa bang? 2 tahun. Ada sak betul mi itu. Tuli melok tomita. Ada sak buyur lagi di bonyo. Magi rupa ibu ya kotolo masih gie pilih rubi kamera bicu betul. Betul. Jujur kije. Ayo. Oba, mage jaro kotomelo lo masigi tuli pilero di kami na bicu betul angka saya di bicu pilih si kami na majay tapane makaluju ya bonyo iya ko di mato apo itu dia leng apa maiko di mato tapi iya ko di bonyo kay onron na di bonyo itu masigi dito kapag ako sa lopi mega napata sa di jujur tuh ode gaga. Alhamdulillah. Tapi himelo kapalites kiko de gala. Ya kira-kira ku angka duit tapi 70 sabu 2 lampak 70.000 50 si bawah 20 sabu kira-kira kalau celengange duit kita pertama. Mancaji duit arwah pulau na sabu talu lampak ada 80.000 3 lembar 50 20 10. Kira-kira de pa ku tanah. Tete pak. Ringan nate 10. Nasabah tulis apa kami nak bicu. Kira-kira kok talu lampak 50 20 10 di kira pertama 10 ya Ustaz. Mancaji duit arwah pulau na 5 sabu patalam pada 85.000 50 20 10 5 cabu 5 cabu ya Ustaz. Mancaji duit arwah pulau na pitu 87.000 5 lembar 50 20 10 5.000 2 cabu. Duki kita pertama ibu. Mapa ada tempat ini, matin rugi dia apa aja. Duki kita pertama. Jujur nih. Hah? Ya. Kita. Kita. Duki. Kah 50 cabu. Duki kita pertama dah. Ya ada jauh. Kita pak. Aga. Dua sabu Ustaz. Nasabaya ko 50 ml ipatamo Ustaz. Mapata pa kita ilisu. Tulita talima. Dengar ko po.
perkara sedekah Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Tuli pilih kami nak bicuai padahal dia nak kami nak bicuai pasal sekali kimatu ya akhirat. Jangankan di akhirat, maka dari pun Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut. Detia siran ni lewat. Ya? Mangga apa ji? Apa bisa mi? Apa aja mi? Ya. Tambah. Ya pokok tuan rumah maka ada tambah, ya wajar tak artinya. Iya ko dia ku tambah ini bahaya. Wadi jaji dia nalik ke honorku. Itu. Ya pokok ini mipai. Mungkin karena kita tambah kok karena tuan rumah pai aja nak. Jadi tambah. Ay, olok karena kita aja nih. Masya Allah. Terakhir ya. Makanya Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut. Jemaah masih nurul jannah. As-sidaqah memang aku sebelum engkau meninggal dunia kata Allah. Asal lagi tahu masih sedekah lagi masa sekali apalagi tahu sek. Allah Ta'ala pai. Tahu masih sedekah lagi aku nurul jannah salopi masa sekali pak apalagi tahu sek. Makanya pun Allah Ta'ala Thomas Sidakai nasa pun Allah Ta'ala engkau akan bermohon kepada aku kata Allah muilawi lo korea wayakula rabbi laula hartani ila ajalin karib pun Allah Ta'ala pa ikokaran ya Allah hidupkan saya ya Allah patuwa ka po ang si kwetana lo ka masinurul jannah sa loob lalu bawa celengang dia gua patawa tuh ibu menyesal kita di hadapan Allah. Bayaqulu Rabbi Allah hidupkan saya sebentar saja Rabb. Nampak kami masih ada kasih 100 sabu. Ngapain? Oh si bici ini kita tuan rumah. Kada ya tambah-tambangnya nun Ustaz Sepan tambah ini. Makanya gitu si bici je. Apa aja katu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ya Allah, bayaqulu Rabbi laula hartani. Ya Allah, hidupkan saya ya Allah, patua kacinang pamu apa. Wah, nampak kami la masih kasih di juta, nampak kami la lisu bali galuku, nampak kami la bilol bali daraku. Lepuan, nampak kami la lisu bali ulawakku. Magare po ay malakay aja na muli subali wala mo kuray na malo lakay mo. Nale mo dala. Salah kita niya mo dala bene besti. Mo dala usaha. Iyar wasili na usaha napake mabene. Tutumi. Aya. Supaya dia na makasara. Cara may. Ya ko kada ka nale mo dala bene yang pasti tersinggung ki. Itu Ustaz. Mo dala usaha. Ya wasilina usahay na piniyangi. Ya Allah hidupkan saya. Paasadak napa kami lalisu masidak ka po. Insyaallah. Tapi mo pipakutan na pa. Magiro to matewe na ilaw ko pong Allah Ta'ala lisu masidak ka. Tanya lisu masampayang, tanya lisu lo Makkah, tanya lisu lo mapuasa. Pahala pertama yang diperlihatkan Allah di alam kubur pak. Jangankan setelah hari kiamat. Oko mo picaliro na kiburu inapitan ni pungalatahan apalan na sidakay. Oko na kiro penyesalan pertama. Po. Na pala apalan na di banyo. Napitan ni pungalatahan apalan na di banyo. Besti. Napa nakili sumelo masih kasih di juta makanya malakay mate mo ko pertanggung apa yang engkau pernah perbuat waktu di dunia makanya tapi pa sebelum penyesalan ini datang Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah bersedekahlah dan sedekah itu insyaallah mampu menunda kematian. Makuan roka pengwala si perang-arang Pak Ibu aja nak makutana maka ditambah pigato dek ya apa ya dek ya alhamdulillah makanya aja nak makutana maka ditambah pigato dek intinya melo na paja tapi sebelum kematian ini datang Pak Ibu tapi
maka persiapkanlah. Nasaba iya roh amat yang Pak Ibu bukan untuk ditakut, tapi untuk disiapkan Pak Ibu. Iya. Pasal dia amat yang Pak Ibu. Hadir datang duduk kita pada malam ini itu adalah merupakan persiapan untuk menuju kematian. Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan jokka-jokkana aja talokwe Pak Ibu inilah yang mengantarkan kita pada kematian husnul. Insyaallah mudah-mudahan hadir datang duduk kita pada malam ini karena ikhlas ki lo maringkalingan nasi agama lo bermajelis pada malam ini inilah yang memudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu mero cita-cita apa Pak Ibu? Ia metomiro cita-cita atau monro kulino tanna podo malariwatu angkana melo malakal maut kul yatawaffakum malakul maut sebelum malakal maut hadir datang mencabut nyawa kita ini semua yang hadir ini Pak insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Iya. Mudah-mudahan pada kimantang kemenak na sinjay iundangi mata makatoba ko masih kahim asikan di petarani Makassar pure makatoba lenay percaya ka mantaji imam. Masya Allah di sujud terakhirnya di rakaat kedua injo mo namen maka dia jamaah angapan nyo yung mga natin mo nanay para matimi ko tayong basa mangkasai angapan nyo yung mga natin mo nanay para matimi ko tayong basa pankep yaro maaga na sa ngimangin na namen dito kaya na mata na loigong ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu. Salah satunya adalah insyaallah husnul khatimah meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Satu minggu kemudian kalau si mata sujud di tempat yang sama. Masya Allah. Asa Juma. Tapi gara-gara malah dia celengan ngimasai. Di masa serius ibu yang meringkul maksudnya pesannya apa mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu terhindar dari kematian syu'ul khatimah nah sebab melo niti bagi bepai yang kan itu Pak bagi iya. Mudah-mudahan insyaallah tapi Pak Ibu pasti dekana iwan newe keluarga almarhum insyaallah diniatkan atau tidak iya matu ya kupure tandri tu panada kangapa mi jetu be pano ko tomatasia iya ko tania jalan kote panada iya ko tayang jalan kote panada cantik manis iya ko tayang cantik manis resoles ilo nasase ya agar bulu itu jadi kira-kira itu si kapro yang don deh tapi Pak iya kota kande tumato tu jalan kota atau panada jalan kota atau panada wala inji oh ya anda lah kute anda teh iya kota andre tumato pasidakana keluarga iya mo teh kupau kusan iya bolu-bolu kira-kira kan ano magampang mana aja insyaallah iya kotakan de matu iye setiap moto kimatu masampaya tangga beni diniatkan atau tidak masoloto ya palan na koridor almarhum alhamdulillah ibu biasa mana mo kimoto tangga beni alhamdulillah moto kimaga moto teme ya kumoto kimasampaja menade diniatkan atau tidak setiap berbuat baik matsoloto ya pelan alkorolin almarhum amin ya rabbal makunir wala si parangarangan paiwanya na kumakutana magari tambay pigato de yang jelas taparis sa itu bepa ya kumakadon mi itu bepa makuto kadon na biti kumakukuyang kay si Jan ni ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iladang ngalina tungata almarhum palali mudah-mudahan insyaallah rilongan ang keadaan pengisinin na dosa-dosa na ko Allah taala ila hasini wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا الله. Tadampang kasih sinin dan sana almarhum falai Allah. Dosanya yang dia sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Dosanya yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah. Dosanya yang cuma mempunyai penomor Tuhan. Tuhan tahu kasihkan jana almarhum falal ya Allah. Mengatung kasih pangkasihan mariwatun na tupuam. Mengatung kasih decet pura na tinggal almarhum ya Allah. Katarima manetang kasih puasin na ibadah na almarhum. Puata pancani farabara matapalangin kimurun na ya Allah. Bahagiakan pinurnya almarhum di alam kubur ya Allah. Menunggu datangnya hari kiamatmu ya Allah. Pulang kamu madung kasih bainena dan salah almarhum ya Allah. Talingnya sambaran kau bainena puang. Liwat na podin na nagkailam. Taling kasama puang. Malay misinin na pancoba tarilin ya Allah. Puang syariat tumigaw na salah almarhum ya Allah. Ana ampun tu almarhum liwat na podin na kangkilam. Liwat na podin na ambonam. Tapi liwat na podin na ya Allah. Leman itu mari pemasit alena kangkilam. Alena ambonam. Puan kamil yang matabancan yang Ijaiga yang soleh dan soleh ya Allah. Bani ana ampuna mancani ampu yang soleh dan soleh ya Allah. Ijaiga tulim milodo nang idoy pada dianam. Ijaiga tulim masinang kangin no ambuna ya Allah. Allahumma rabbana wafir lana ولوالدينا يا الله ورحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya kana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.